mase sikhuluma ngejudgment yoqala yena phela iBhayibheli lithi uma ekhuluma uPaul ebhala uthi uJesu wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni nasekufeni kwesiphambano uthi ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa uJesu kakhulu wamnika igama elikhulu kunamagama onke kuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqa abasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba ngathi ngiyabona ke leli verse ethi amadolo onke aguqa ngoba leyo forced namhlanje bayagoloza bangagoloza but that day it will be a forced ngoba lithi iBhayibheli incwadi kaMateyu 25 amavesi 31 la chaza khona ukuthiwa kuyothunyelwa ingilozi iqoqe bonke abantu kuyoqoqwa noShembe beze lapha phambi kaJesu nolikhanyana beze lapha phambi kaJesu bonke boza phambi kaJesu uNkulunkulu uShembe nawe uqobo uyobela phaya akayena uNkulunkulu umuntu lo kwaShembe hayi but naku kuyazenza imanga mpostoli kwenzeka izinto abantu bayaphila mpostoli abapostoli babephilisa abantu bevusa nabafile koDoka uDokas wayefile wamvusa uPeter kuthiwa nolwandle liyavuleka akahambe manje aluvule simcele senze exhibit simcela ku podcast babuShembe uze hambe nawe sovula ulwandle sibone uhambe ngenyawo olwandle